So recently, I dapat this DM yang cakap susah sangat nak download I punya checklist. I am sorry kalau I punya checklist tu susah nak download, but I have tried so many ways untuk dapatkan cara untuk bagi you checklist. It is not as easy as I boleh hantar you DM because I dapat banyak DM setiap hari untuk minta checklist. So I tak mampu untuk reply satu-satu, tapi I bagi sequence yang mana I tanya soalan supaya you boleh jawab dalam DM tu. So bila you jawab dalam DM tu, I akan jawab balik manually. Ramai yang ambil checklist tapi tak ramai yang reply. So I tak kisah, yang penting you guna checklist tu. Jangan simpan je checklist tu dalam email ataupun dalam inbox you. I want you to use this checklist. I nak checklist ni bagi manfaat pada you and family you and maybe seluruh keturunan you. Okay, so this is where you start. So berbalik kepada persoalan tadi, kenapa yang susah sangat? Susah sangat ke nak bagi email and nama, and that automation will send the checklist through your email. That is the only way yang I boleh fikirkan untuk make it easy so that you can dapat terus. So you comment, lepas tu you terus dapat DM, you click on the DM, you just bagi nama and email, and it will straight away send to your email and check your email. Terus ada checklist dalam tu. And I bukan bagi satu checklist, I bagi dua checklist, which is declutter checklist and also financial checklist untuk memudahkan you, untuk memudahkan seluruh ekosistem yang I nak bagi, yang I nak sampaikan. So apa yang I'm trying to build is I want you to have a barakah life. So I rasa sedih bila ada orang reply macam ni dalam DM, and this is not the first time, but this has been a few time. You rasa macam susah sangat. Kenapa susah sangat? And I pun nak tanya juga apa yang susah sangat yang tak dapat. Kalau tak dapat, you just bagi tahu. Tapi I bukan nak menyusahkan you untuk dapatkan checklist tu. It's as easy as you comment, you reply, you just click the button and it should be in your email already. I rasa macam sedih lah because I've paid so much for the automation yang I tak ada pun dapat any sales through all this checklist yang I hantar dekat you all, and it's all on me because my mission is untuk jadi manfaat kepada seluruh dunia, seluruh alam kalau boleh. So I harap lepas ni tak ada orang lagi yang cakap I menyusahkan by sending you the checklist. So by giving me your email, I bukan sahaja bagi checklist, I juga bagi all the steps. It's an email sequence that I have built untuk benefit you, untuk bagi tips and tricks, to motivate you, to help you untuk start decluttering and having a barakah life. What I want is everyone to have a barakah home, a barakah living, a barakah life, so that you have barakah effect in your life for dunia and also akhirat, insyaAllah.